Kajinglia menti uba pencingan NCM ubalong kom Deputy CM jongka KHDC baru badru ikatanat ilaka kelapa isuput berkipat ba nak than motion road ban motion ram kin happen one here sedu senong ba sulong ban penibor ya Hakas Hills Autonomous District Council KHDC hakajingwan man pensngo ya kasur jong jing persyap kajing temu ka basyari jong ba pencingan ka bagajing dawa kalong ban penpai biang ni kita gisnong sa motion road MDC constituency nak rambrai Jerngam MDC constituency kinong yelam ka JSC na kilay teli ki polling station bakentup ya kamisay langdong dai bat mausmai bat kumju ya arphuai teli ki snong kila persang banthom da ka bor ya khrdap ka council henry ha jingbom yo alat kila hab ban song no hapdeng surok de hadien kani balwan poi ki bor penya district ka East Khas Hills district ha jing yelam magistrate bat ha poi ka de jaka magistrate ha jaka ban pen bor ki bor bahlor ka Khas Hills Autonomous District Council KHDC ban khot ekren ni kinong yelam ka Joint Action Committee JSC ke besong apdeng surok ulap hawan penbanda ki bor pulit henry na ka jingbom play ka khrdap kinong yelam ka JSC ringkat uba don boklang kharing do bode menteri ka snong mau pat trong pleng kila sheme ka senjam ka bakila ong ka jingi ki kamde bani snam shosho layo jingtep uba penyat sings em ubalong kumu CM baduba pencingan kumu Deputy Chief Executive Member ke Council kimpat poi setia syakatiga jakat rekam wadhadu kapor Arduna AA kani ka jingki kelawan ra ka dengkali ka besyirkai ketika benta bat ketaru ya kanong ba sulong berok kowe mendangi don senang leng jama akwe ni Ringkat ke senong juga mopat tinggiwan ni incin maka di siang ni lo bakal tinggi ba Dapat iwan nak jing iwan nak jing ada assurance ya assurance bila ko pe sebagai lo dah Yung pelit dah isu kuat tambah beli kaget dah kejing kuat jadi kalau pak harga tinggi nilai sandu bendera jangan kita ngirum Gendrong isang apa? Garung apa? Late mo. Maksudnya ya kita keping isu tu gampang ini kena apa boleh bikin burung baik. Baik ba gila bagi yang aplau. Leader gila ba. Again, you know, yung Kenusin ngila ap neduk benai Agos tang ini ikan berit neduk benai Agos lagi jing sisiang ngila persiang ban penbai jangan lenti ke badai limpa ban cia down if you allow us to get inside shout this again whatever that don't worry we came here not to block or sit in the street but we came to enter inside demands our right everybody know that this is a house of people understand the people first that we are sitting here. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya